Bismillah, sambal tarasi, lalap sawi putih, pare, daun singkong, terong, labu siam. Bismillah. Mantapnya. Ikan asin. Daun singkong. Wah. Digula galeh di sambal. Langsung nasi hangat. Wah. Wow. Top, Marco top. Empuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan pagi pemirsa, nasi uduk. Aduh, kerupuk. Gorengan. Sampai ke bala-bala. Teruskan sambalnya. Orek tempe. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal kacang. Pedas banget pemirsa.
Telur sambal. Mantapnya. Nikmat. Gorengan alot.